قناة جام سبور تقدم لكم جمال زيدان، لاعب كرة القدم دولي جزائري، لعب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عامي 1982 و1986 بإسبانيا والمكسيك. La chaîne James Sport vous présente Jamal Zidane, footballeur international algérien, a participé aux Coupes du Monde de la FIFA 1982 et 1986 en Espagne et au Mexique.